با عرض سلام جماعت یا حالی مدد النور بایدم جماعت لس آنجلس که خوشحاله یعنی جماعت روز نور قیکنین و خواهی کم شود و مناسبت دم روز سعید تبریکت مبارک باد لیوم و نورتم جماعت تجسم برای خوش زور سوام میده ماده نور جماعت بدخشان چاقه انا خجویت نوشن نبوده تا کمر امت برمیون جن خبیس با اکران فوق خدمت تشودت میماش میمونین دستگاه خشروی پیشوا سنگی فوق از خلاق بسیار و خواهیم چود علایت خلاق اکویب آدمی در لیو دویده وادی چند روز آخر یعنی دارم نیست و ممکن خبت نیست در فکر و تشکیل چی دوه نمارکاین خو وقتت خو دانشت خو مول سرسچود انشالله مولا دیو خدمت هرچیز در قطار دیر فقط برادرت اخترین جماعت ده کمر امت برجمیان جان خبیس و خدمت می جماعت نورتشی مولا دیوند نظرانه وقت و دانش و مال و درگاه پرنور خو قبول کرد و دی خوانند و دی زندگیند مولا برکت زیاد کرد و هرچای جویای اکوین نور تا مولا دیورد دیدار نورانه خود را نصیب روزی کرد از جماعت مولا روز نور مبارک یا علی مدد روز نور مبارک یا علی مدد روز نور مبارک Ya Ali Madad, Ruzi NUR Mubarak. It's an excellent program. Ruzi NUR Mubarak to everybody, families and locals and everybody. Enjoy your day and more podcast. Thank you. هاي دايما بزرگی خطا بكر ومزابين مدينة أمريكية جايين أمريكنا بدخشانين زين جملا بشكل مختلف بكر بمسيرة كلام مدرسي خير فرودار زمان فوق برشلونة أصدق جون روز نور فوق تبريكنا سلوين هم نطخ والله روز جماعة توجكستان جماعة بدخشان كم روز ماش فقط سلوين فقط الماشا قوات لأكثر فقط الماشا نو نيتر زندگی داكثر فقط از دل جون تبریکم هرچال ماش خطصا هرچال ماش خطصا مستق مولاك اکمام روز فوق وقت ماش دلین بدت هرچال ماش نم ماش من الناس آمد نم ماش سلودین یگه مسئله اینات فقط تبریکم من روز روز نور مبارک من روز نور فوق مردمان جایون هر جا در زندگی تکرین از دل جن تبریک مبارک تمرد مولا جان تمتن سیاتن چی فمدل پیغام جماعت مولا یا علی مدد روز نور مبارک خونه آمود با یا علی مدد جماعت فکر در سپراز که روز نور مبارک تمام خونه این فکر روز پر نور لی سیاد سلامت حضر بسیار Я Али Мадад, Соня Азиз, всех рад видеть. Хотим сказать пару слов. Мы здесь собрались все. У нас сегодня праздник Нур. Всех поздравляем, всех участников, всех исмаилитов. Сегодня замечательный праздник. Мы сегодня все собрались в Лос-Анджелесе и будем танцевать. Будут сегодня традиционные танцы, пакистанские, афганские, памирские. Вот. Все счастливы, сейчас еще очень вкусно покушаем. Ребята накрыли очень классную поляну. И, в общем, всех рады видеть, всех поздравляю. Иди Нур и рад всех видеть. Очень приятно. I feel really happy and blessed to spend Ruzi NUR with so many friends and so much family.
برودارة تفرني روز نور مبارك تما فكرة تما خونا وجود بده تما دل بيقاد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. خدا نور آسمان ها و زمین است. داستان نورش به مشکات ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه که تلالوی آن گویی ستاره است درخشان و روشن از درختی مبارکی زیتون که با آنکه شرقی و غربی نیست، شرق و غربی جهان بدان فروزان است و به آنکه آتش زیت آن را برافروزند خود به خود جهان را روشنی بخشد که پرتوی آن نور حقیقت بر روی نور معرفت قرار گرفته و خدا هر کی را خواهد با نور خود هدایت کند و این مثلها را خدا برای مردم میزند و خدا به همه امور داناست. حق هست سخنی پروردگار عالی و و بزرگ.
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Allah is the light of the heavens and the earth. The likeness of His light is a niche within which is a lamp, the lamp in a glass, the glass as it were a glittering star, lit from a blessed tree, an olive neither of the east nor of the west, whose oil would well nigh shine even if no fire touched it. Light upon light, Allah guides to His light whom He will. Allah sets parables for men, and Allah has knowledge of everything. Assalamu alaikum. Namaste. Rab Salim. Good evening and Ya Ali Madad. It is great to see you all in this wonderful place for such a wonderful event. We have gathered today to celebrate Ruzi NUR, to commemorate the first historical mulaqat granted by Maulana Hazar Imam to his Jamaat in Tajikistan. We would like to start today's program by reciting poems dedicated to our beloved Hazar Imam. Last year we received a lot of good feedback on the performances of our little stars. So this year they wanted to challenge themselves and recite poetry in Farsi, Pamiri, Urdu, Russian, Arabic, and English. The meaning of all the verses is to salute Hazar Imam and thank him for all his guidance, immense support, and the unconditional love that he has for all of us. Ladies and gentlemen, let's welcome the stars of today's program. Imagine, stars above schön, Funken, das Rad, der Männer, der Mohaba. Dadari, da kaita buna, oi da sebinam, da hazodi da, hoham, kitum kona nazura. Baba всех домов тобой, пожалуй, мама. Ты духовно владение, Ruzi NUR, света дня рассветления Ruzi NUR. We so glad to celebrate this day. I feel you next to me, even if you're far away. तेरे रहमत बेशुमार है मौला, तेरे नेमतों का मैं तलबगार है मौला. Ozdar safar sathi mawlo madaladi, ozmezar sathi mawlo madaladi. Ya imami, anta juhri wa marami, anta nur fi fuadi, anta ishki wa hiyami. Eid Nur, Eid Mubinas Mubarak Bodo, Eid Daruyu Mubinas Mubarak Bodo. Ey mardumi bomi jaho, bodo Mubarak Ruzi NUR, par khuda ko piru javon bodo Mubarak Ruzi NUR. With love and kindness, he shows the way. Hazar Imam will thank you every day. Yo
چرا به مذهبند و نور نبود ماشر حیان نوری و نوریت وام چرا پر نور کی خندرز خطی چیزی که نکرده گم است ولی چی چویه اندر طلبی گم شدم از بحر شرایط اسمت حروف کلام دو کتاب جبرئیلی همینه رسولان خدایه رفتم و دری زامهی آب تو ساحل دیدم همراه شروخت راکی و ساکت در میکت در رهبانم و در سوم همسایت یعنی که شبیه امر اوایت یعنی که تو را میطلبم خانه به خانه اطلس ببریدی بر تاجیک عجب است چون شاخی حالی نو بهاری ترک است عجب است با تاتی زردوزی بیسوی دراست با تاتی زردوزی بیسوی دراست خورشید درخشنده و مهتاب شب است Boşa mısın
Ya Ali Madad brothers and sisters, I would like to thank all of you on behalf of the Pamiri Jamaat for coming together and celebrating this momentous occasion with us. Seeing such a diverse audience tonight is a beautiful manifestation of Hazir Imam's vision of our Jamaat. Our differences make us stronger, and our appreciation of each other's unique cultures bring us closer together. I would like to thank our Muki Sahib, our Mukiani Sahiba, our Kamri Sahib, our Kamriani Sahiba, and all the brothers and sisters who helped us with our celebration of Ruzi NUR. Ya Ali Madad ke, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad ke, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad ke, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad ke, Ya Ali Madad. Masmadan dunyande mortazali, ashra par dunyande mortazali, ashra par dunyande mortazali, noor ka dunyande mortazali, ya Ali madad ke, ya Ali madad, ya Ali madad ke, ya Ali madad, ya Ali madad ke, ya Ali madad, ya Ali madad ke, ya Ali madad. Dear friends and family, this wraps up tonight's program. We hope you enjoyed this glimpse into our culture and were able to reflect on your own connection to the Nur of the Imam. I now humbly request Muki Sahib to say a few words and maybe give us a dua or blessing. Yeah, hello everybody. I am quite unprepared for this, so I'm going to be stumbling probably. But first of all, a big round of all the performance for tonight. You know, when we saw that video in the beginning, I'm sure it was a very touching viewing of that video and reminded many of you guys who participated or who were part of that those events and revived those memories. And I understand that many of you, or at least some of you, were in that region, and probably I heard that walked for hours, maybe even days, making it to the site. So that must have been a very touching remembrance, seeing that video. It is the love of the Imam that made you all do that journey on that time, and it is the love of the Imam that we have today that keeps us all together as a community. So this is a great celebration. It was a wonderful performances. We thank the volunteers, uniformed or non-uniformed Jamaati members who made such an effort in preparing this program, organizing this event, and for all the members of the Jamaat who participated here tonight. Thank you.
It is the love of the Imam that inshallah will keep us together for the decades and the centuries to come. Thank you. Thank you so much, Mufti Sahib, with your blessings. Thank you. Summer